alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sa sallam. Musidɓe julɓe tedduɓe, ha joni ɗi bakkatuji hulɓiniɗi ɗi anduɗa hande julɓe ɗuɗuɓe hino e mum gollitiri ɗum ma no gollitirde e mum ma hino miiji wonandema gollitiray ɗum. Bakkatu manduɗa julɓe bus hino waɗude ɗum, yo Allah dandu en subhanahu wa taala. O bakkatu ɗo waɗay ha Allah subhanahu wa taala tawa no monani jeyaɗo mum on. O bakkatu ɗo naɓay on tigui e kuddi, naɓay on tigui e yiite, yo Allah dandu en. Mo maydi o bakkatu ɗo naɓori ɗum no wawi naɓude on tigui ha Allah letta on tigui ka yiite. O bakkatu ɗo waɗay on tigui tawa ko qabru mum ko niwre o tawoyta toon, yo Allah dandu en. Woni hom bakkatu hombo, o bakkatu inneteɗo riba, ñamugol riba. Riba yaha ko banque innaɗa faala wono darnude galle maɗa faala ɗum ɗo ɓe jonnama mbuuɗi wono 200 000 euros ma 200 000 francs CFA ma dollar, kono ɓennama a yoɓitoyde a yoɓay kono 1% ou bien 2% ou bien 3% ou 20% no ɓe wiiri o ɓe mana ɓe jonnima 200 kono a yoɓitoyde a yoɓitoy ay 250 ma 220, ɗum ɗon woni riba. O bakkat noon no hulɓini wota aduna jaran on tigui taw on tigui si maayi ko aduna ɗo ko lette luttanta on tigui, yo Allah dandu en. Fi hon ɗum uddite nde deftere Allah ɓay ɗuɗi ɓe wonde ndayno riba ɗum ɗo ɗum ɗo wota jento yimɓe ɓe ɓay ko an tum wonoyta luttoyta ka qabru ma miijito ko honno woniroyta ka qabru ma si yimɓe ɓen ɗowtima. Enen fof mamaye ɓay kullu nafsin zaqatul maut, an tun ka qabru ma miijiti nden ñalande ɗon nden jemmare ɗon, miijiti ñande janggo yiite jahannam. Subhanallah, subhanallah, yo Allah dandu en yiite, yo Allah dandu en e yiite jahannam, yo Allah dandu en e yiite. Subhanallah, wallahi miijitoɗen. Udditu nde deftere Allah qur'ana yaha ka suratul baqara, uddita o aya ɗo fuɗɗoɗa aya 275 ha hewtoya aya 281. Dara ko Allah subhanahu wa taala sifi kon e o bakkatuneteɗo riba, lette ko habbi on tigui ka aduna ɗo e lette ko habbi on tigui ñande janggo. Subhanallah, ɗuɗuɓe anda, woɓɓe waɗi anda ma anduno ɗuma. Mo kala yo rutto ko Allah toɗo Allah yaafo ɗum si tawi natune e mum, si tawi natali mum yonni alhamdulillah, natali e ko waɗata ma ko waɗata saabu Allah monano on tigui, ko waɗata saabu on tigui yaha ka yiite, toro Allah yo Allah alhamdulillah yetta Allah, natuɗe mum toro Allah yo Allah yaafo ɗum, accita ɗum ɗon e ɗon. Yaw ko suratu bakara verset minnuma aya 275 won wirma noon ha 281. Dara ko Allah maki kon ɗum subhanahu wa taala waɗo ñamowo riba kon ɗum habbi on tigui. Ñamo riba Allah no monani ɗum, Allah inni ñamo riba no attaque Allah guerre haɓiday Allah, inni Allah kañum mi ari en haɓidu enen ɗiɗo, la ilaha illallah. ñamo riba yaw ko suratu Al Imran, Allah subhanahu wa taala sifano en ɗon kadi aya 129 ha aya 132. Dara ko Allah daali kon tuma Allah sifi riba o, Allah haray no sifori ɗon heferako on tigui tawa nam a ñaami riba Allah no monanima, a ñaami riba a ɓatti e heferaɓɓen si tawi ɗum naɓatama hay e mum sa wattanaliɓa. Mo ñaami riba ko lette haray habbi on tigui. Subhanallah, ka aduna ɗo ka qabru on tigui ñande janggo ka yiite, yo Allah dandu en. Ahadis ji ɗin nela sa sallam ɓe maki ñamo riba no harmi ko dame e dame, damal kala hino hulɓini, dame ɗen no timma. Subhanallah, e riba ɓe maki no mari dame 73. Damal ngal anduɗa ko ngal damal ɗon woni damal ngal anduɗa hulɓinaki ha si darama luttuɗɗin, mana damal tawa ko ngal damal ɗon ɓuuri fanɗude e mum. Hino nandita wono si tawi on tigui waɗi zina, walidi waɗi ko harmi walidike e waldi e nene mum. La ilaha illallah muhammadu rasulullah sallam. Arriba 73 baban no mari dame. Subhanallah, 73. Aysaruha damal ɓurgal fanɗude e hulɓinade mum no nandi tawa noon tigui si waɗi jina e waɗɗi jina e nene mum. La ilaha illallah, hadis selluɗo. Albani yaltinimo e imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhim. Nan sa salmaki mbuuɗo mo ñamata e riba, mbuuɗo goto mo ñamata e riba ñaman tawa hiɗa andi ɗum ɗon no ɓuuri hulɓinade ka Allah wonandema waɗugol jina ko timmata laabi 33. Subhanallah, dirhamu riban yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashad min 36 zaniya. On hadis ɗon ko Ahmad yaltini mo hadis sahih.
Jabir ɓe maaki radiallahu anhu arda nela sa sallam huuɗi ñamowo riba, windowo fi riba, wonowo seede fi riba, ɓen ɗon fof Allah huuɗiɓe, nela sa sallam huuɗiɓe. laana rasul sallam akila riba. Subhanallah, yo Allah danne on hadis on ko muslim yaltinimo. nela sa sallam ɓe maaki kadi ma zahara riba wa zina fi qawmin illa hallu bi anfusihim iqaba allahi azza wajal. ala ñamowo waɗowo gollitirowo riba e waɗowo jina ko harmi, wonda e debbo taw na ɓeygu ma, wonda e gorko taw na moodi ma, waɗon ko harmi jina, on tigi wonata e mum e kadi ñaamo riba, sina Allah subhanahu wa ta'ala jippina e maɓɓe halka ɓe tawa ko subhanallah Allah monantoɓe jippina e maɓɓe lette. la ilaha illallah, Allah dando en awa eno ni faraɗo o yilto ndara ko habbi en noon mo kala mayey ko heɓuɗa marɗa jawdi o ko ɗo accata ɗum, hay goto addora hay e hunde, enen fof kadi en yiltota, hay goto naɓorta e hunde. Nam ko feƴƴi kon feƴƴi, ɗen andi ko duuɓi jelu marɗen ma, ko lebbi jelu, kono en anda ko lutti kon si timmay wako feƴƴi kon, en anda ko jelu luttani en. awa wo tawa aduna ɗo waɗu ha on tigui tawa si maayi ka yiite luttoyta, yo Allah dando en. awa tuuɓen ruttoɗen ka Allah, sellinen machallah anniyeji ɗin, wakkilo ɗen andu wonandema ko arsike ma on tun heɓata ɗo ya iwɗo, hay e goto haɗatama heɓugol arsike ma. Nam aduna Allah on fof si moɓidirno inni haɗete, heɓa ko Allah daali a heɓay, ɓe watama haɗude. aduna so fof kadi sinnuno kadi hokkete ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddira heɓata, awa yondino hula Allah subhanahu wa ta'ala. Nam yo Allah yaafan enen fof, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗen taw ko yimɓe aljanna. wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa sallim tasliman kathira.